Ndabasuhuje kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe kuri mwe muri hirya no hino hagiye hatandukanye, mbahaye ikaze nonaha kuri Afuri News Time nk'uko bisanzwe ni bya Mungu mugiye kuba mubana nawe muri aya makuru yo muri aka kanya. Dore zimwe zigize ingingo z'ingenzi z'aya makuru yacu tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Tugiye kuba tugarukana n'ubundi ku bushotoranyi bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatikanije hamwe n'Abarundi bongeye kugaba igitero kuri M23 mu gace ka Walungu hariya muri Kanyora. Turaje tubabwire iby'icyo gitero uko byabashe kuba byagenda n'uburyo M23 yabashe kuba yahangana n'icyo gitero, nubwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa naho iri guhakana ibi bitero, ariko ngo M23 yaba igiye kuba igiye gufata umwanzuro w'ibitero bikomeje kwigabwaho muri aka gace. Byose turaje tubibabwire gatanu kuri gatanu uko iyo mirwano yaje kuba yagenda. Ni nako kandi turi buze kuba tugaruka ku ngingo ya MONUSCO. Iyi MONUSCO iri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ihamaze igihe kirekire kiri gushyika hafi mu myaka 20 iri kurenga, ariko ni MONUSCO na n'ubundi ikomeje gutuma benshi bakomeza kugenda bayibazaho, dore ko ni MONUSCO irimo ivuga ko cyangwa se ivuga ko igiye kuba yasubizaho ibirindiro byayo biri mu gace M23 yigaruriye, ariko si M23 nicyo igarukaho ikabivugaho. Turaje tubibagezeho gatanu kuri gatanu nk'uko twakomeje kugenda tubibabwirana n'ubundi, kandi igice cyacu giheruka cy'aya makuru turibandana n'ubundi kuri mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko twibanda ni gute na n'ubundi abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bisanze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nkundire rero kuri mwe mwese mwakoze subscribe mbanze mbashimire, mbabwire ngo muri abantu b'abagabo, kandi kuri mwe mukomeje kugenda mudukurikira mudakura urushinge rwanyu kuri Afuri News Time, mbabwire ngo na n'ubundi muri abantu b'intashyikirwa, muri inshuti z'akadasohoka za Afuri News Time. Mu nkundi rero twanzike n'aya makuru yacu, duhere kuri iki gitero cyagabwe kuri M23 kikagabwa hariya mu misozi ya Kanyora. Ahangaha ni muri teritwari ya Walungu, ariko M23 ikabasha kuba yagikomye mu nkokora ndetse inakikubita ku buryo bubabaje cyane. Igitero na n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kuvuga ko abo bagabye icyo gitero itabaza atari ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe bakomeje kuba bavuga ko ubwo baba ari abamayimayi, kandi ngo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntaho zihuriye n'umutwe w'abamayimayi. Ariko wajya kureba uburyo iki gitero cyari gifite imbaraga, benshi bazi imitwe irwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa bagiye bakurikirana imitwe ya mayimayi, usanga nta buryo mayimayi ifite ibikoresho bihagije ndetse no kurwana ikaresistinga mu gihe kirenze isaha. Mu gihe iki gitero cyo cyumvikanye ku ruhande rw'abakigabye kuri M23, humvikanye imbunda z'umusada cyangwa se za mbunda ziri zisapotinga abari kurwana kuri buri ruhande. Humvikanyemo imbunda za 82 mm, iyi mbunda ni imbunda irasa amabombe. Hakaza kuba hakumvikanyemo na n'ubundi imbunda ya 60 mm mota, ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa 12.7 mm, n'indi mbunda yo mu bwoko bwa 11 mm. Iyi ngiyi ndetse n'amasasu yayo ubwo bayihunganaga, M23 ikaba yabatse amasasu yayo bashaka kuba bayaka abagabye igitero kuri M23. Nuko rero icyo gitero cyari gikomeye, cyari gifite imbunda z'umusada za sapote ziri gusapotinga abari kuri ligne de front ku buryo buhambaye, mu gihe tuzi neza ko ku ruhande
rwa mayimayi, uburyo mayimayi zakunze kuba zibaho cyangwa se abagiye bazubaka bashyiraho iyi mitwe nta bushobozi bafite bwo kuba babona izi mbunda zo mu bwoko bwa eyetetu milimita mota ndetse n'amakompora yazo ahagije, nta 60 milimita mota bashobora kuba babona na 12.7 milimita nayo ntayo, ahubwo hakiyongeraho iyi mbunda ya 11 milimita. Ugasanga rero n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abarundi nk'uko bakomeje kugendera mu mayeri yo kwihindura, abamayimayi bakomeje kugaba igitero kuri M23. Gusa M23 iravugwa ko muri iyi mirwano ku ruhande rw'abagabye igitero, turavuga ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo iri kubihakana, ariko igitero cyagabwe giturutse mu bice bigenzurwa na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakaba habashe kuba hagwa abantu 6 bose, mu gihe iyi mirwano yafashe igihe kingana n'isaha. Ni imirwano yatangiye ku saha y'isa 12:40 z'igitondo, iza kuba yarangira mu masaa 2 aho ngaho, hanyuma aribwo M23 yashaka kuba yabagota ngo ifate izi mbunda z'umusada zaba bari bagabye igitero, ariko babasha kuba bazirukankana. Gusa M23 yabatesheje aya masasu y'iyi mbunda ya 11 milimita, ari nacyo gihamya M23 iri kuvuga iti nta bariya bamayimayi ntago ari abo kuba batunga izi mbunda z'umusada zo muri uru rwego. Bikaba byatumye rero M23 ivuga ko igiye kuba yacicikesha byanze bikunze ahari guturuka ibi bitero, kuva guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kubihakana ngo yo igiye gushaka abari kugaba ibi bitero, kuko ni ibitero byari byaje biturutse impande, ni imisozi 4 yose. Abari bagabye iki gitero bari baturutsemo imisozi ya hariya muri Kanyora, bareba aho ibirindiro bya M23 biri. Rero M23 ikaba yavuze iti niba ari ibiganiro bishake bihagarare, ariko ni kenshi tumaze kugabwaho ibitero muri aka gace, kandi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihakana. Ati hari showa ebyiri cyangwa se uburyo bubiri tugomba kuba twakoresha, kandi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe zo zigikomeje kuba zihakana ko atarizo, igihe tuzaba twagabye ibi bitero dushaka uwo mutwe bari kuvuga ko ari uwa mayimayi, mu gihe twebwe ibihamya dufite bitwereka ko ari FDLR, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'ingabo z'u Burundi FDNB bari kutagabaho ibitero bakihindura mayimayi. Bati igihe turaba twabagabyeho ibitero mu birindiro twamaze kuba twamenya aho bari guturuka, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ye kuzadekarara ko twaba twubuye imirwano, mu gihe ibiri kuba byose turi kugenda tubimenyesha yo igahakana ko abo barwanyi yaba itabaza atarabo ku ruhande rwabo. Ngo kuko bimeze rero, M23 ikaba yafashe icyemezo cy'uburyo igiye kuba yakubita ibirindiro biri guturukamo aba barwanyi, ariko inavuga iti nitubakubita guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ye kuzadekarara ko twarenze ku masezerano y'ibiganiro cyangwa se ibyabaje byakwemezwa hagati y'impande zombi, kugira ngo habeho ceasefire hanyuma hakurikireho ibiganiro. Nguko bimeze hariya rero mu gace ka Walungu, nako muri teritwari ya Walungu mu gace ka Kanyora, ahabereye imirwano iremereye cyane, ariko 6 mu bari bagabye igitero bakahasiga ubuzima, M23 ikabivugana. Mu nkundire twerekeza kuri iyi ngingo ivuga ibya MONUSCO. Ni MONUSCO na n'ubundi nayo ikomeje kuba agati katuma hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni MONUSCO na n'ubundi kuva Bintou Keita, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yakuboka cyangwa se yarangiza uruzinduko rwe mu minsi yashize hariya i Goma, hongeye kuba hagaragara amakuru avuga ko MONUSCO na n'ubundi ikomeje gusaba ko yasubira mu birindiro yabagamo cyangwa se mu bigo yabagamo
mu bice bigenzurwa na M23. Ni ukuvuga ngo M23 nayo ikababwira iti turazi neza ko mwahavuye kubera ko mwabonaga ko ari ngombwa, ati na n'ubu rero hari n'amahoro nta n'imirwano iri kumvikana cyangwa se umutekano muke mu nshingano zanyu nk'uko mwaje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muvuga ko mugiye kugarura amahoro n'umutekano ahatari amahoro. Bati ibyo bice rero mushaka kuba mwavuga mwari mufitemo ibigo cyangwa se ibirindiro hari umutekano, sinibaza icyo mwaba mugiye kuba mwakorayo. Bati ibyo byose mugomba kuba mwabigaragaza, ikintu mugiye kuba mwakorayo kikaba kizwi, hanyuma niba ari umutekano mukeya muri kubonayo mukawugaragaza ko umutekano mukeya uhari, niba hari n'ibikorwa mushobora kuba mwafasha abaturage ibyo mukabigaragaza, ariko kuvuga ngo mugiye gusubira mu birindiro mwavuyemo kuri twebwe ibyo nta gaciro bifite. Bati cyane ko mwaje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta hantu na hamwe mwigeze mugirana natwe amasezerano mwayagiranye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati kubw'iyo mpamvu rero kuba mwarayagiranye na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari umutwe wa M23, birakwiye ko mwajya ahubwo mukibanda ku bice biri mu mipaka cyangwa se bitugabanya, aho duhanganye cyangwa turebana amaso n'amaso n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Niba mudashaka ko wenda aho hantu kugenda habamo ubushotoranyi n'ibiki byose, mukaba ariho muhagarara hagati yacu kugira ngo byibuze n'abaturage babashe kuba babona umutekano cyangwa se icyizere cy'umutekano ko nta ntambara iriho. Batari ko nta mpamvu tubona yo gusubira inyuma za Sake za hehe hose, dore ko bavuga ko nazabonaga badeporoyingayo n'ahandi hose. M23 ikababwira iti ibyo bice biratunganye rwose kandi twabigaruyemo amahoro n'umutekano, ahubwo mujye ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se mujye hagati yacu n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho twavuga hasa naho hari ikibazo. Naho kubyo gusubira inyuma byo bati ibyo nta mpamvu, ndabona ntacyo mwaba mugiye kuba mwafasha ubuyobozi bwa M23 bwabashije kuba bwagarura umutekano muri ibyo bice. Benshi rero bakavuga bati na n'ubundi ibi bintu MONUSCO ikomeje kuba yakora ntibiri ku nyungu zayo, kuko ugiye kureba aho intambara zagiye ziba, umuryango w'abibumbye ukazamo cyangwa se iteka umuryango runaka igihugu cyemeye ko bazamo baje guharanira kugarura amahoro, bagirana amasezerano n'icyo gihugu ndetse bakaza icyo gihugu kikabacungira umutekano bafatikanije. Bati nta na hamwe turabona aho inyeshyamba zafashe iyo miryango igumana n'inyeshyamba. Bati none bati MONUSCO iyo ahubwo irashaka kwinjira mu birindiro cyangwa se mu bice byafashwe na M23 ikinjirayo ijana. Bati ibi bintu birimo ubugambanyi, mu gihe M23 itari bibonye neza, kuko bisa naho amahame yari yazanye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isa naho itari kuyubahiriza cyangwa se isa naho yatandukiriye. Bati ibyo byose rero bishobora kuba birimo ubugambanyi buremereye cyane, mu gihe bo bitwikiriye umutaka wo kuvuga ngo ni ukujya gucungerayo umutekano, nk'uko bimeze hagati ya MONUSCO hamwe na M23 batari kuba babasha kuba bakumvikanaho bimwe na bimwe by'ibyifuzo MONUSCO ishaka. Ariko wareba M23 ugasanga iri mu kuri, nta hantu na hamwe rwose inyeshyamba zijya zigirana imishyikirano n'umuryango w'abibumbye, ahubwo nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, imishyikirano bayigirana na guverinoma, ubundi bakareba igikwiye kuba bafasha igihugu biturutse ku masezerano bagiranye na guverinoma y'icyo gihugu. Mu nkundire rero iyi nteruro tuyiveho, ahubwo twigire kuri ya mateka. N'iki gituma Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihakana ko bariya bavuga ururimi rw'ikinyarwanda
abari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se bahatuye bahafite n'ibisekuru atari abanyekongo. Ariko se icyo kibazo kizakemuka gute mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yemera ko ubutaka ari ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ababuvukiyeho cyangwa se abo ubutaka bwamye bubu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabwisangaho bo itemera ko ari abanyekongo. Imvano y'umubare munini w'abavuga ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu duce tubarizwamo umubare munini w'abantu bavuga ikinyarwanda, nubwo atari abanyarwanda mu bwene igihugu ariko ari abanyekongo. Byaje kuba bigenda bite? Intandaro yo kuba mu batuye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo abavuga ikinyarwanda ni iya kera cyane, kuko yahereye mu igabanwa rya Afurika. Inama yateye imirwi ibihugu bya Afurika yabereye i Berlin mu Budage hagati ya tariki 15 Ugushyingo mu 1884 no ku tariki ya 26 Gashyantare 1885, yabaye izingiro ryo gutuma abari abanyarwanda bisanga bitwa abazayirwa. Icyo gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire. Mbere y'iyo tariki ibice bya Goma, Masisi, Rucuro n'ikirwa cy'Ijwi byari mu bice bigize u Rwanda. Utwo duce twaje kwegurirwa Kongo Belgique mu masezerano anyuranye yabaye hagati y'Ububiligi, Ubudage yo ku tariki 14 Gicurasi mu 1910. Usibye ibyo bice byahawe Kongo, ibindi nabyo mu majyaruguru mu burasirazuba bw'u Rwanda byashyizwe kuri Uganda, byatumye u Rwanda rutakaza umubare munini w'abaturage bisanze mu bindi bihugu, gusa bagumana umuco wabo n'ururimi rwabo, ari byo biri guteza ikibazo ku butaka batuyeho kugeza magingo aya ngaya, kuko bakomeje kuvuga ikinyarwanda nubwo batari bakiri abanyarwanda mu buryo bw'ubwenegihugu. Hariya muri Uganda bavuga ikinyarwanda gisa naho ubundi bakunze kuba bari kuvuga ko ari kifumbira kinyarwanda. Wajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo ugasanga ni ikinyarwanda. Usibye umubare munini w'abisanze muri Kongo kubera igikorwa cyo guhindura imipaka, hari n'abandi abakoloni bimuriye muri Kongo hagati y'umwaka w'1937 n'1954 muri gahunda yiswe Mission Immigration Banyarwanda. Iki gikorwa cy'abakoloni cyari kigamije guhima u Rwanda, kuko babonaga ko rwungukira mu kuba rufite abaturage benshi, bakumva ko bashobora kubohereza mu bindi bice kugira ngo babibyaze umusaruro, cyane ibitari bifite abaturage benshi bakoherezayo abo banyarwanda. Muri ibyo bice harimo no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahantu hatari hatuwe cyane. Iyo gahunda yatumye mu mwaka w'1937 hasinywa amasezerano hagati y'ubuyobozi bw'u Rwanda, ubwa Kivu ndetse na sosiyete yo muri Kivu yari ishinzwe gutuza abantu muri Kivu mu gihe cy'abakoloni b'Ababiligi. Ayo masezerano yarimo ko mu gace gatuwe n'Abahunde hatuzwa Abanyarwanda. Icyo gihe uwari shefu wabo Bahunde Kalinda yahawe amafaranga y'Amabiligi agera ku bihumbi 29 n'amafaranga 600 nk'ingurane yemera gutanga ubutaka bungana na kilometero kare 350 kugira ngo ziturweho
n'abo banyarwanda. Icyo gihe abanyarwanda bagiye batuzwa muri Congo mu byiciro bitatu. Icya mbere cyagiye hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na karindwi n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda, hagenda umubare muto w'abanyarwanda batujwe igishari muri Masisi. Abandi bagiye hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatatu, ku buryo byageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu abanyarwanda barenga ibihumbi bitandatu bamaze gutura igishari. Aha ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byageze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'umunani abanyarwanda barenga ibihumbi 25 bamaze gutura muri ako gace. Gusa ariko nubwo umubare w'abaturage biyongereye muri ibyo bice, byatangiye guteza ubwumvikane buke mu baturage ba kavukire. Bamwe bagaragaza ko amasambu yabo ari gutwarwa n'abimukira. Binyuze muri Mission Immigration Banyarwanda MIB, abanyarwanda batujwe muri Kivu y'Amajyaruguru, i Masisi, Gishari, Makoto, Muvunyi, Bigiri na Bafuna na Rucuru, Mushar na Bwito. Uko u Rwanda rwanganaga mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda, abavuga ikinyarwanda bahuye n'ingorane zo kubona ubwenegihugu. Raporo ku karengane gakorerwa u Rwanda hashingiwe ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakozwe n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, igaragaza ko iteka ryo kuwa 27 Ukuboza umwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda na kabiri ari ryo rya mbere ryasobanuye ubwenegihugu bw'abaturage ba Kongo Belge. Mu ngingo yaryo ya mbere ryemeje ko ubwenegihugu bwa Kongo bukomoka ku mavuko ku bana bavukiye muri Kongo, babyawe n'ababyeyi b'Abanyekongo, ndetse ko Abanyekongo bavuga Ikinyarwanda bari muri Kongo Belge mbere y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu nta kibazo bakwiye kugira, kuko bo ari Abanyekongo nk'abandi bose, hamwe n'abana babyaye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho kandi haje gushyirwaho andi mategeko, arimo nk'icyemezo cy'inama yabereye i Buruseli mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, cyemereye abimukira bamaze nibura imyaka 10 gutora no gutorwa. Haje gushyirwaho kandi itegeko nshinga ryiswe irya Luangobru mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane, ryemeje ko ubwenegihugu bwa Kongo buhawe umuntu wese ufite umwe mu basekuru ukomoka mu bwoko cyangwa igice cy'ubwoko bwari butuye ku butaka bwa leta ya Kongo mbere y'itariki 18 Ukwakira 1908. Hashize imyaka myinshi cyane. Uhereye kuwa 28 Werurwe w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na rimwe, hagiyeho itegeko ryemeje ku buryo bw'umwihariko ko abantu bakomoka muri Rwanda, Urundi bari batuye muri Kongo ku itariki ya 30 Kamena 1960 babonye ubwenegihugu bwa Zaire. Gusa bitangijwe n'abanyapolitiki bo mu Kivu zombi bafatanije n'imiryango itari iya leta, haje gutegurwa irindi tegeko ryatowe mu nteko ishinga amategeko ku ya 26 Ukuboza 1978, rivuga ko abanyamahanga bose bahawe ubwenegihugu mu ngingo ya 15 y'itegeko rindwi ryagiyeho ry'itegeko rindi ryagiyeho mu 1972 ryitsaga ku bavuye muri Rwanda, Urundi ko
butakaje. Iri tegeko rimaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko ya Kongo, perezida wa repubulika yanze kurisinya, asobanura ku buryo burambuye mu ibaruwa yandikiye inteko ishinga amategeko impamvu abona rizatera umutekano muke mu gihugu. Yavuze ko abona rizabangamira umutekano w'igihugu n'umudendezo w'abaturage, ryambuye uburenganzira kandi rikabangamira umubano w'ibihugu bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yarishubije inteko ishinga amategeko ngo yongere iryigeho, ariko kuva icyo gihe kugeza magingo aya ngaya ntacyo inteko ishinga amategeko yongeye kuba yarivugaho cyangwa se yaryigaho. Bikaba bikomeje kugenda biteza ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko guverinoma zagiye zijyaho cyangwa se zisimburana kuva abakoloni bakwemerera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigenga. Nta muperezida n'umwe wigeze atekereza kuba yateganya gukemura icyo kibazo cy'abanyekongo batemerwa ko ari abanyekongo nyirizina. Haba kuri Kasavu wabaye perezida wa mbere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukajya kuri Mobutu, wava kuri Mobutu ukajya kuri Laurent Desire Kabila, wava kuri Laurent Desire Kabila ukajya ku muhungu we Joseph Kabila, wava kuri Joseph Kabila ukaza kuri Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Abo bose iyo politike barayizi uko yagenze yo kugaba imipaka muri aka karere duherereyemo, ariko nta n'umwe wabashe kuba yakwemera ko iki kibazo cyakemuka, ko abo ngabo bahabwa uburenganzira busesuye nk'abanyekongo. Ukibaza se bose abo bantu nuko batumva, bariya turavuga abo ba perezida uko bagiye basimburana, nuko batumva ko nyirizina koko abo bantu atari abanyekongo? Reka da, barabizi, ahubwo nuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda imiyoborere yayo iri mu kwaha kw'abanyaburayi, cyane cyane Ububiligi, akaba ari bwo busa naho bubashyiriraho umurongo wa politiki bagomba kuba bagenderaho, haba umurongo wo gukemura ibibazo, haba n'ibindi byose, bakajya kugirwa inama zigiye zitandukanye bakiyambaza Ububiligi. Ni nacyo gikomeje kugenda giteza umutekano muke kuva magingo icyo gihe cyose kugeza magingo aya ngaya. Hakaba hari intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko intambara ishingiye kuba hari abanyekongo bamwe babujijwe uburenganzira bwabo mu gihugu. Mu nkundire rero tuse naho duhiniye aha ngaha, amakuru yo kuri Afrinews Time ndetse amateka n'ibiganiro biba bihari ari byinshi cyane. Turaza gusubira mu kanya. Imana ikomeza kubahira no kubaha umugisha muri byose mukora. Bye bye.